Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi na kuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubhekele ke nje ama transfer umazi akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sobhekela lapha na ke kulona ke iqembu ibhakabhaka iOrlando Pirates okuhlanganisa ke neqembu lawo ke AmaZulu FC. Umthombo ongaphakathi kulona ke uSuthu uqinisekisa indaba ke zokuthi ke omunye ke wabadlali babo impela ke ngathi ke indlela uyibhekise kuyona ke lapha ke Orlando Pirates. Lo mdlali ke uyena ke umdlali ke lapha ke oyiwinger lapha ke uTsepang Moremi. uTsepang Moremi ke kwabiwa ukuthi ke ufunwa yona iKaizer Chiefs, kodwa ke umthombo uqinisekisa indaba zokuthi impela ke ngathi ke amabombo usewabhekise khona ke lapha esigodini ke sikaMaminzela kuyona ke iOrlando Pirates. Impela ke indaba ke ezinhle lezo ukuthi ke Orlando Pirates ithole ke umdlali owunyazi njengaye ke lapha ke uTsepang Moremi, okusho ukuthi ke singakulindela ukuthi ke Orlando Pirates imsayinise ke lapha ke makuphela ke isizini yena ke uTsepang Moremi lapha ke ngenyanga kaJuly.